Нурлан менен Аселден ырдалып бүтпөйт махаббат аттуу клип тартылып атат. Ата конфет жеп тартылып атабыз. Ооба. Мен бир жерине катышып атам, Малика экөөбүз катышып атабыз. Данияр досума, Маликага чоң рахмат. Жана Мирбек Атабеков байкебиздин студиясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Здесь надо песни. Нурлан деген кызыбыз болот бул жак. Атак бул Кыргызстанда эң күчтүү сценарий жазган Москвадан алып келген жигиттер. Ооба. Жанагы көрдүңөрбү? Деген Аселя. Образ. Моментте пайдаланат. Аселя. Жакшы, ыр жактуу сагынба. Дай меня. Мен мындай катимге эле карайм да, как эстештер дейт, а? Мен как эстештер дейт карайм. Нурлан насырыясыз болот. Мен Нурлан насырыясыз чыгып коём. Муту коём мен. Ойноп болған? Бардығыз шап келіміз тәттілік. Құдай бұйырса. Шашпай бас, Нурлан. Кеттік анда. Қолыңарды. Нурланға сөмкі қандай болтат? Сон болтат. Допойсын. Мұны тартып қачы. Нұрлан ұшында күлген емес бар. Қойғын өзің. Деп күлгенші. Марат деген досыбыз қолымда саатын тартып қойшы үшін көрсетіп алар еді. Бұл саатын Швейцариядан келген, аябай қымбат алған. Костюмі 10 000 сом тұрады. Зарадан алдым дедің бе? Чаршын Black Star'дан, Москвадан тұрып келді. Шынын білмеймін ақтан алды. Телефоны. Телефон біреуін ұтат алған. Почему не могу избавиться от мысли о тебе? Почему мне так понравилось, ударил любовь по голове? Почему не могу расслабиться и просто танцевать? Почему так получается? Я так люблю, хочу тебе сказать. Наверное, потому что все это мои чувства. Одновременно радостно. Почему так грустно? Наверное, потому что Аселя, сен бетін груз не олдасың да? Сен шынында образ Гүлпер кеттің, Нурлан. Почему не спала фото тебя? Серьезно тілеш керек пе? Tek Aselya otursun Asel'in almak bize verelim. Bileyim verirsin. Şuna evlerinden. Gördüğünden evlen. Gördür aşağı kafanla evlen. Ay, hele sizden
Erten kayınçısının bir aydan yine oturtmayla YouTube'dan zakatlamış. Şunda yaşadım böyle. Şurada свет koymuş. Ya. Свет koymuş. Biraz böyle koydum. Gel. Bize gel o adam. Gel. Gel. Şekşen akbat birden. Oyunda çıdokla sonra ha? Пожалуйста, девочки, что положено? Kız bomba atacağım açacağım. Sakın Mesut taplatma. Git fazla. Dostlar, shunday harakat qilamiz. Buyursa. Abdan jag'ib o'tadi sömka. Xudo xolasa. Suvuqqa qaramay bizning o'g'armonlarimizga, ko'rmonlarimizga yaxshi klip qilib deb harakat qilamiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. O'zingiz ko'rayotganday. Nima to'g'ri yo'lda. Kadırım. Sen tatlı. Atsana. Ne usta aldılar. Portret resimleri foto alıyor. Gene çıkamadım. Yapma. Görmüştürse kaç topladı. Şimdilik görmenler değil olmaz. Kayıp olmaktayım. Instagram'da çıkacağım hakkında. Size sömka qanday oldu? Son bo'ldi. Съемочный команда rahmat. Rangin ko'ringlar. iPad'larga. Bu yoqqa Ya. iPad'ga geçirib qo'ydi odam. Kelganiga rahmat. O'zingni ichib o'tasizmi? Çok. Enes'te tıklayıp havayı. Yıldan büyük mahavat degen жаңы çıkarma. Hanıke İraliyeva ejekemizin oğlunun жазылған. Надырбек Алымов байкемizin sözüne жазылған çıkarma. Ошол çıkarmamızga клипти алып баштадык.
жалпы бизге көмөктөшкөн досторубузга, мына келип берген инилерибизге, карындаштарыбызга, досторубузга баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр массовка менен абдан көп адамдар менен контакт буюрса жакшы клип болот деген үмүттөбүз. Кудай кааласа күтүңүздөр. Сиздерге тартуулайбыз.